Kok singko na kyo tangga kitip. Abi tang pesibo de kakitan don pradu tao na la. Engkau tandi. Kita hito bi ko hala ko tandi deh. Beri mun tandi. Ada rumah. Berapa tadi singko tanak ki hala ko tado to. Beri mun tandi maksa ada iya. Tak keroning saja pesen kakek tarnakian di Bali ya. Mi pas kejeman benores motang deh kakitip. Ibu tadi dan makin maksa ada iya. Ibu deh singko tak pernah boleh kakitip ya. Singko mulai sing atunya akhirat kotang jeung kota ridho. Panjang kota ngiri ngaki ya. Are pati boy imam. Meletak nak utang itu. Engkau beringsang utang keroning hiti. Bener 2 tahun. Mam, ya pesen kok majer situ ya. Kita ngucap tandi bes, saya kitip. Bapak! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki Cong. Thank you. Tujuh. Macam ibarat ke benam apa Cong? Beda apa? Sekarang tawag. Iya Cong, beda apa Cong? Ring sepo kulay bata latip, kulay malis. Kaki mata saya latip semate. Kulay man ki TV make, latip buru. Aduh Cong, kaki hi keni beni bejenah kaki entar kebeb nganjian. Kaki ki ngudah. Kaki pikir nak hi pande nak. Beni a cengah. Mun masalah orang tua na kaki semate. Tahu sa keberabi kaki. Rintia odi dalam negara sebernaungan hukum. Maklai hukum saya mengadili masalah orang tua na kaki semate. Saya batin bi latip. Tahu sa kepikir bi kaki. Mun kaki entar males. Kaki lapad na entar neraki orang tua na kaki ke neraka. Orang tua na kaki mun tak salah. Orang tua nak kaki bekal Allah semalis. Orang tua nak kaki tak kira siksa. Tapi mun kaki ntar males, orang tua nak kaki bekal giring ke neraka.
sebab laku na kaki. Tapi nih ke harga diri make. Iya, lakar harga diri bedi keneng nana. Bi agama yatur. Se oleh diperjuangkan lakar perang telo. Agama tunya bendeng bini. Lakar wajib ria bela. Contoh, kaki misalnya iroman na irampog bi oring le kaki wajib alaben nyo. Wajib kaki alaben. Senaus kaki mate sahid. Agama ben ragara apa aja ngah bi orang yalang. Kaki apa asa bi orang yalang. Ari wajib bi kaki perangin. Sebab Arya merosak ke syariat kaki. Nomor 2 tunya. Umpama kaki andi tunya roman nabi orang irampok ke wajib kaki alaben. Seumpama kaki mate gara-gara alaben de orang sarampok kaki mate sahid. Telo peng bini. Seumpama bini na kaki bi orang ipasalaan na bekto na binin kaki tedung bi orang ipasalaan na kaki wajib alaben ka orang jo. Seumpama kaki mate sahid. Mungkin orang bini na kaki ala jen ben orang cek bela na aja beni keneng na. Jadi harga diri dia beda keneng na beda tempat. Jadi niat kaki sentar mate na latip gara-gara latip mateen orang sepona kaki. Cek terus sakin. Tabuna kanjing Nabi, sibabul mu'mini fusukun wa qitaluhu kufrun. Jadi misuwen ngujain bereng kasar masake da atina orang mukmin are fase. Mateen orang mukmin hukum kafir. Dua aki mentereng sepona kake andi bagian selamat nang akhirat nang kubur pada menter selamat.